نویسکارێکی کو 105 سال بریا Ömer Hayyam نزدیک 200 سال جی بریا مولانا و یونس امره اینا می بحثا بابا طاهر اوریان بکن کو روجاوایی یعنی باطل جراد بشن کو Ömer Hayyam کردا ج بابا طاهر کردی را یعنی بابا طاهر لوری یا ج بابا طاهر حمدان را جیاناوی برهمنوی دوار تصوف دا بکا چه اشتیه لپیخوه کی جوی etki tesir girtine. Ama bahsa baba Tahir Üryan bakın hatta ko zamanı me bizvra hatta ko demame hebe hatta saat yazdan emel gel hevdubin ve guman şahsiyet o kesayeti ki mühim o giringe baba Tahir Üryan le İran'e bahusus le Hamedane dinan ve Kurdan da ji seçar helbesini ve tene em dizanın ko o helbesini ve ji bak bejin zamanı lehçe ya lori hatiye vargarandı biz zamanı kurmancı ایران بحثا هم هلبستینوی هم حیاتاوی جیاناوی برهمینوی شخصیت و کسایتاوی مبکن کسی کو دربار مجارم دا تشتکی گوتنه کی لزیده بکه لسریا فیسبوک و تویتر و اینستاگرام داویا هفته خطا ما واتساپ جی وکریه و تکارن مساج خواه دربار و مجارم دا بخصوص بشینن امجل ودره به هفدورا و برنامه و مجارا خواه گشترو خورتر بکن ایراد میوانه من هنه کو درد ما اوه حتی ساعت 11 ام دوی درد دابن درد هر دو میوانه میجی بابا طاهر اوریانه نویسکار و لیکولینر فیصل یمان جواتمان ایرو حتی بشتاری برنامه ما بو که کتب خیراتی سرچاویم سرسریم راحتی سرچانش جشنات تو یا در باسی جی پیروز مبارکی ما و گلمته با پیروز به انشالله دوچند دکتر فرزنده ایدیز جوانه ایرو بشتار برنامه مدبه اما بحثا بابا طاهر اوریان بکن که کتشی بخیراتی سر چاواراتی جشنات یا پیروز یا ایدیج یا در باسی پیروز مبارکی سر چاویم سرسریم که فرزنده از شتب پرسم اشته دوام بکن اشته دست پی بکن معلومه بابا طاهر اوریان دما کم هفته بجه یعنی نظام ناوی گلوش کدر هاتیه لی چافکانیه نکو تشتی کو من برای خدای مثلا قادری یلدرم نفساندی بو برای کو او بخواه لی ارتوکلیه بو زانیگاه ارتوکلیه بشا کردی دا بو وک دکتر Ömer Uluçay درباره ویدا نفساندیه بحثا گلک جاران بحثا یارسانه هاتیه کرنه یعنی بحثا علویتیه یا جن بجن قزلباشی هاتیه کرنه بخواه او علویه از باورم لی بابا طاهر نه هم ناویوی هم حیاتاوی شخصیت و کسایتی که چوایه گلو کام بابا طاهر هنگ ناس بکن اموسا دست پی بکن و جام مبکه به نوا هرگلین مجارا خواه بله اجی سر دا عیدا bütün alem İslami pirustikim baba Tahir Üryan şahsiyeti ki gerek giring ve mühime baba Tahir ma beyna Hemedani Luristani İrani cehe bejni Hürremabad lühatiye dünyayı ku tarih usa dene nişandan Sufiye mutasavvufe حقي ودا زاف قوتن هاتنا قوتن لبين خبن حقي بابا طاهر دا كاني ديروكي يعني تاريخي قايناغاندا جالي معلومات çini هندك هنا سبو كيش تاريخي هاتيا دنياي كيش تاريخي وفاتية أو داهي اختلافلية اختلاف شبيه ما بين عالمان دا جاي منها مثلا حمدان مثلا ما قلتش حمداني وی هرمه مثلا حمدان وی هیامه دا امش وی وقته دا وقتا بابا طاهر دا کرد زیاده تر هنه یا محرمه که وصایه یان زانین فارز مثلا یان جدور دا زانین ازامه او لورستان همدان نزدیکی هفن کو اون عینی هریمه لوی دا کرد زیاده نه مثلا وقتی عثمانیان دا شمسدین سامی جی او خودات بیجه تبیجه لوری قومی کرمانجانın اوجی دتا نشاندان ki قازوینی از خالتنا بدمی وسطی تزینامن اوجی عینی تشتی بجت لو روان گوتنا موز زانتیک و کرد لوی گلکن nüfus aman ziyadeye lorici lehçeki Kürdiye yani. Beli ju موز زانتیک و eve ve ja kiş tarihi hatiye dünyayı ve tevit eğer kuan bahsa jiyan av hayat av diken ve servi gutini تشتي اختلافي هاتنا قوتن مثلا ميرزا مهدي خان ساب اواكي و دبيتياكي و يعني شعيراكي و حركاتي كاتبيش دي اوا
سالا نهصد و شش آندا هاتیه دنیایی لیبلی هندی تبیجین کو او دوبیتیا کو کات بیجنی لویدا حساب ابجدی و ولا تاريخ ولادات ودا يخن او يا دوبيتيا بابا طاهر نينه بيجني او محمد مازندراني يكتب بيجني كو نقطاوي خروفي نقطاوي او فرقه كو راديكالي حركات كرنا بيجني او يا ويا لبالي او تشيام وجي بيجن او كي خدا دوبيتيا كي خدا كو يا مازندرانی اتبیجن و هنده بیجن یا بابا طاهره بیشتی مو آن بحر ام کی در ظرف آمده استم چون نقطه بر سری آمده استم به هر الف قدی بر آیه الف قدم کی در الف آمده استم از او بحرم کو نظر فکیده نه کو فکیده از حاتم سر حرفی شبه نقطه کی ماس هر هزار سال önce ki مرفکی شبه الف کی کو بجنوبان لوان بيجني ألف أندام تيت از أو ألفم كي سريبي هزار صالي از هاتن تبيجت ودا ألف دا بحري دا ألف قد كلمان دا أوان أبجد حسابه أبجد دايخن بيجني كو نحصادو شاشة هاتية دنيا اللي بالي سلف زحف اعتراضي نكرن أسكت وهي بيمي بلكي زماني ما تري نكت أن برتقا قديم يا ديروكي يا أو يا راوندية نابي راحة الصدور وآية السرورة ودا أو تبيشتي وقت كو سلطان السلجوقيان طورول بيهاته همداني هنقف سي شيخي مازن هبون أو شيخ يك بابا طاهر بي يك بابا جعفر بي يجي شيخ حمشاد بقوني وقت طورول بي جل وزيري هات تماشا كرا وهر دو شيخ جهكينا هسبي خدا هات خار چولali وان سلاف داوان بابا طاهر بشتي اي سلطان تركان تي چه معامله بك يال ملته بابا طاهر جرات بجي بابا طاهر جرات بجي çünkü artık Hamadan ketebin emri Selçukiyan da bişti çe emir bike şeyhimin azi ve bikem bişti nahi estağuz billah inna Allah ya'muru bil adli vel ihsan Rabbi alemi adaleti qanciye emirtike tu gutna minne امر خدا پیش بینه سب طورول به دیگری جوی درونیک دینه خار دست بابا طاهر ماشید کرد بابا طاهر دیخت وسیله خودتی پرتوک دیروکی تبیجین کو چه حربا طورول به تشوی او هنگوستیل مطلقا بونا تبریک گر خاطر بش وقتی مو تماشا تاریخی تکت پرتوک دیروکی طورول به سال 1055 دشته همدانی ve titazani. Eğer ku bu sabit, hengav ev gutuna ku ye pişirat bejim aladat ev nasat şeş bi ev dekeft xalatiye ev idi gel ve muamele naytakirin. Hengav beyteki xadaji disa du beyteki xada baba tahir te beşi du da xatiri haşt u çarat. Likuner te bejin ev haşt çar yani haşti çar. Umri baba tahire. هنگفت ایتا زانین کو بابا طاهر وقتی او بیتیا خو یاس کری 84 سالی دا بو 84 سالان وقتی مو 1055 کو تورو بی هابی حمدانی مو دیخت سالا 907 دکفت ها سر و امتکان بیجن بابا طاهر وفات او 1055 جی ویوتر یا و جواری دانه تیتا گوتن او دکفت اوی هجه من مباسا 1055 درسا yani nizikevi yani tam ne diyare ne belliye nizanım gelo hece mesela mebasa baba tahir am dibejin baba tahir ev çandekel Hamedan mesela baba tahir ez bavarım nave baviye tahir yani naviye nexir yani divirdaji mesela o ki ez bavarım ihtilaf ekji divirda heye lue ev mesela aslında tasavvufiye نا شیعیان داشی نا اهل سنت داشی بابا بابو باب دیت عملاند بابا نه تصوف دا دو ولادت هنه انسانی کو دیا خواهات دنیای او ولادت اولیه یا ظاهریه انسانی کو وقتی غفلتی دا به دنیای دا به پشت اینقدر توبه کرد شو دست شیخه کی گرد بی مریده و پشت هنگاف تازه به دنیای تحسه تازه حقیقت تبیند
عادة تازة تا دنياي سبب بيشتا شيخي خو بابي من معنوي شيخي من اتبيشي سبب ملاتي اهل تصوفي طريقاتي كوشيعيان دا جو صهايا علويان دا جهايا او تبيجين بيجنا شيخي خو بابا سبب ذهات يقولن بابا طاهر سعد خوش هجم ما بعصا علويتي جي مكر كيف فايزال ام جفر دس بك نظام قالوا د دربار جیانا ویدا یعنی ولداندنا ویدا شکی کو تلزده که هبه کرتاسی ازوان هلنم و که دیج امهرک باسا یارسانه بکنش بگو بیارسانه به علویتی جزیتر مجولیاوی هیا بوته بلیف کرنه از بجم جا هم لوی منطقه به گریدای ام بجن علویتیه یا جی قزل باشیه یا جی یارسانیه و از بارم هر سه معنی وان عی همان تشته تشتی کوسا ام بجن د برهمن ویدا د حیات ویدا یا د تصوف جیانا ویدا تاثیر که هیت نگلو و مر بابا طاهر دو مرف چوان اسب که دوار تصوفیه دا بله پرسیم زده چه بونها هم بتوقع قاسی وقت و امکانه ام برسبدن انشالله پیشی گره بابا طاهر ام ناسب کن بابا طاهر ام بچی ناسب کن بشعیر و بیته و اگر مساعده بکن از ده چارینه وینا که سه چارینه دور دام بخوینن دو بیتی چیه مثلا دو دو بیتی چارین چارین ده بیتن دو چارینه چیت کی بله بابا طاهر سر yazda heceye ölçüye heceye ser yazda heceye çarin çekirine ekseri beyte vina ki çarine بله kem vana ki bejin bayramı bir kevin nav naskirne baba Tahir بله godil dilber be lehva dilber kiye eğer dilber dil be nave dil çiye ez dil u dilber tevli hev dibinim نزانم گو دل کیه دل بر کیه دلم جدرده هر دم غمینه بالی فهم کفر دوشکم زمینه سوجم او گو منجت حز کریه ما هر اجت حزد که دل بخوینه الهی بچم جم که از گو به دست و پامه بچم جم که همو من بقورینن تیم جم تا گو تجی می بقورینه بچم جم که بله yani Baba Tahir Nasina Baba Tahir ancak bir beyt u şiir u çarinevine hakikaten zane kadirnas u kur fikireki kurmancayı kura jiboy zanine helbeste vina ki ji gerek lser xabata ki hoşik bekirin hatta iro جبرگو بگورانی قسم لوری هورمید بجنه بیت و شیره وینا که اکثری والسر وی زمانی هاتیه چکرن بلابوناوی ناوا کرمان جاده جی نزیده چی بویه فقط خباتن هاتنه چکرن پیوا خباتاره ام دبینن گوتین فهم کرن فقط دیسا جی gerek kur xabata ke kur ser ve çekirin gom jey famkin Baba Tahir kelime babati el servi heye Seyda Hocayımın serviseki nidisa şemde gotne bejin babati de devra hazari de nehsadu hazari de le aliye İran'ı Horasan'ı Hemedan'ı Kazvin'i İsfahan'ı babati bimana alimi ruhaniye yani kesego bavermende bxodane ul perya xoda için juanra daha gotin baba bu babati tabi çavad namede melati, şeyhiti, ev buna naf, u buna jmalara hatiye danin bezrat eder zede buye, ev babati jidi sabwana ki hatiye zede kirin. Fakat Baba Tahir jiber god medrese İslamiye de xondiye, ev ruhani vi zamani ilmiye لوما قلتنا بابا كلمتي جويتي از باورم جه مثلا لگل مثلا ظلاما باب زي قلتني لگل خانماج مثلا مجن خاتون خان مثلا زيتر دي بلاف کنه کو ده هياما بابا طاهر دجي خانمين کو وقت بجن نویسکارن جي هنه نات مثلا ته هلبساوي خوان ام بجن چار بيدي و دو بيدي و خوان ده Evana ne orijinal yani hatına vergarandine. Orijinal avi loriye. Loriye, beli. Lori ji kısmeki yani lori de zamanı Kürdi de lehçeke kurmancıya, Kürdiye daha doğrusu lehçeke Kürdiye. Fakat ev zedeyi giredayiye bir gorani veya.
Hevremi jid bejine aynı zamanda. Ev zamanı Gorani Hevremi Lori Laliye İran'ı de Kuzey çit bejine Bakure İran'ı da Kazvini, İsfahan'ı, Hemedan'ı Zedene. Yani Zede Gorani haberdin. Ev kabile Cafe Gohatiye Irak'ı jidisa ji Gorana'ya hatiye. Zedetir ve çaxe ev kesin ko ve lehçeyan bejin devoka Gorani haberdin Alevine. Na, em nikarim bejin. Levra çima em nikarim bejin. Yani şiinen nikarim bejin. Alevi devreke pay zaf devreke pay veda hatiye huli. Yani ve engetine bun yani. Na, hangi tine bun hana tarihke Kürt durda gereken bin berçavi xwa ev dirok ve misale hatta em ne bejin yani dirokiden ve rivayete hatta em ne bejin em ve işin karim famkin. Nerin 1632 da Kadisiye İrani و مسلمان اسلامی شر کرنا yani ملک عجمیه گوهنگان باوریا و نکی بو او کی بود باوریا و نا زردوشی بو زردوشی بو بمسلمان را شر کرنا سحربا قادسیه ده دوره حضرت عثمان عمر ده سال 632 ده دوی شر ده مسلمان غالب هاتنا بایگو مسلمان غالب هاتنا ایران حاکمداریه ایران کتیه شاهین شاهیه ایران کتیه بن دسته مسلمانه 6 sal dura Hemedan u Kazvin hatiye zaft kirin. Dva devrada, devra halife de hatta 3 sal jî xilafet yeke. Loma de İran'ı de döve devra devleta İran'ı şahinşahiye de Müslümani pek hatiye Hemedan İsfahan buye merkezi İslamiyeti. Hemedan buye merkezi İslamiyeti medresel vadrahatine vekirin. Yani dua medrese de elme İslami hatiye khondin. Binerin iro henga وکه ایرو قایناغه د چافکانی اسلامیت زفتنن سه حد چافکانی دستمه دهنه یک جوانا که قرآن کریمه گو پی دوره حضرت عمر ده هاتیه تفکرن و کرنه یک بویه و زیده بوناویش دوره حضرت عثمان ده قرآن کریم دسته واده قایناغه اسلامی قرآن کریمه یاد دوا حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم فقط دوی دوره ده حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم وکه یا ایرو انبیجن کتب السته بخاری ابن ماجه مسلم ترمذی افتننه چه هنه دسته واده روایتنه روایته گوش پیغمبر صلی الله علیه و سلم هاتنه باوا گیشنه وا او چخاست را نمیزانین او دسته واده هنه یا سیسیه پیغمبر حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم ها دبی از جوار قرآن و اهل بیت خو دهیلم یا سیاج اهل بیت کی زدت بیش حضرت علی زدت بیش حضرت فاطمه زدت بیش اهل بیت هیا سحب قایناغن حدیث جی بلاغ و تام نکت یه دستیوانا که قایناغا مزن اهل بیت دستیوانا پای قرآن را قایناغا مزن اهل بیت ام تشتکی دی بین برچاوی خو دما حضرت علی و حربا خلافت هات کرن حضرت علی و معاویه شر کرن اف تبلیغی چی بو حضرت علی هات کشتن حسن حسین و اهل بیت بدسته امویه و هات کشتن وی چاغی اهل بیت بلاب اهل بیت ظلم و زورداریا امویه رویان کتنه نافچه جی غریب و حاکمداریا امویه سرتنه خو گهان نوادره ها همدان جی کی گهاندنا خو بشارتنا جی اهل بیت بو لوادرا گهانویده ابن اسحاق انبشن بابا اسحاق دبشنه ابو الوفا یکی کردای اوجی مثلا ayrine yani ev gere ev minak ayrı meril servisek ne vakti mezaftine ya duada da ezbedi tamam bakın duada da ehli beyt ve haskirna ehli beyti zede dibe ve bela dibe haskirna İslamiyeti be haskirna ehli beyt etkabediliyor ev aleviti ve ehli haqi ve yarısani ev nav gulata da دناف وان کسی کو خو بی اسلامی تام بویاغ نکرنه و جلی کراسی اسلامی خو نکرنه و عقیده اسلامی نانی نسر خو دناف واده افتش زیده بونه yani gelen ve baş cehev binne ve katan hecem meve zalal kirne meşekir yani ligel Baba Tahir ve çakı Mert Karaböcek ku Baba Tahir Aleviye yan nikarın bejin yani eğer Aleviti yani eğer Aleviti mesela ben hemen vida tiştek heye gelo mesela ligel xwa tişteki gotiye yani gotiye az
کد سچار چافکانی هم وی کی دید دبیجه کو یعنی برهمی دیجه معرف کم بکه لگل اسلامیت تعمق جدرته بله نرینه که بصد بیجن بله yani em vê bin berçavê heger alevîtî heskirina ji ehlî beytê bê em tev alevîne سر چاوای heger alevîtî tabi bûna heskirina ji Hezretî Alî bê Alî em tev alevîne felakin heger alevîtî neyartiya İslamiyetê bê neyartiya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bê neyartiya Kur'an û riya hadîsa bê بله Alevî Aleviye قدام Alevî necîne Alevî ساعت خوش هجا مجازي بحثا ويا كيف كم نها مثلا ما هلبس سويج مثلا تخوانده هلبس ميدا زيادتر دما كومي اجي دخينم بله صار رنگ كي تصوفيش خو البته ده هي طعم هي نيرين هي وقت جو مثلا دسبه كده بوزنه كي هاتيه نفساندني افان وزنه بابا طاهرش كدريهم بو حياتك شواكر شواجيا كيف فرزت كرمش تبرز فيك بلا از اولي مصادفه بت حقي يا رساني دا دو كلمان ببيجيم كان ما مستمر كي بابا هم دقونا علمان هم تصوف دا دقونا شيخ اخوه هم بدا ميجي اهل طريق بيجينا شيخ اخوه بابا سيدا سلطان اوان تعاملين ام تزاني بابا طاهر كو علوينينا كان ما مستوتي علويتي زاف بشتي هنقابه بله بله بابا طاهر سال هزارو يعني هزار صدي دا جيان كريه بله يا دودي قزلباشي جي بشتي هنقابه لورا او هم بيجم بوشيا صور سريخا جريد دا سبا اهل السنه özellikle Osmanlı'yı قدام قزلباشي یک مهجا بحثا تورول بگیکر مگو چو دست بابا طاهر ماش گیر اگر کو بابا طاهر چند هندکان گوتی یا رسانی ببا یا گوت اهل حق ببا هنگاف تورول بگی دستی ماش نتکر ابا یک یا دویان اهل حق چیه؟ اهل حق رادیکالی شیعیان هجام شخو مجارة ما مثلا مجارة ما الدرفة دوري مثلا علويتي ويارسها بقول أنا أصلا فهم بك أو بيجي أمزاف درجة كيف مثلا جبركو حياته وجيانه هم برفراتر هم خبر بلا أو أجد كلمة وخلاص بكم أهل حق راديكالي شيعيان كان قوتي أو جي زعف بحث تناسحي حلولي تكاد أجر كو هين هالبست بابا طاهر كو حمي جليه بين آرائك بخونن هين هنقات بينن كو نتناسحتي ده هي نحلولها شهية هنا عشق إلهي ببينن تصوفي ببينن هنا ببينن كو متصوفة كي محققة بحثا نفسي تكاد بحثا دنياي تكاد بحثا معرفتي تكاد أوان دينتا gündemi سبوة مونيكا بيجتن علوية لبالي شيء بيشتي أز قلندرم أز رندم جوه تخمين عمل أوتكان هندي بخوال ويدا أوتكان مثلا بابا طاهر شعرك خدا بحثا قلندريا خواتكت اگر کومدید قلندریه جهلی قلندریه بابان شاهیه yani قابلی olarak baban şahiye o kalenderi ji mili baba şahiye kalender te gotin jwara şimdi kalender اوجي صراحه تصوفيه aslında بله kalenderi دو قسمه گوره دیروکی گوره تاریخی دو قسمه یک بجنه جمالتین سیماوی که سال 1230 وفات کریه پشتی و قلندری ریا حق دور بیا yani ریا اهل سنتی دور بیا پیشاو da قلندر هنه او قلندر نزیک اهل سنتینه چیه قلندری؟ قلندر بجنه عیش اوک و قلب متمیز به مو فرزان پیک بیند ویدی جلیتا پوشیاتا تسبیحیتا sargata hınkada mühim nine bal khodi. Hani Yunus yipişti hınkada beşe eğer dervişlik olsaydı tac ile hırka biz dahi alırdık 30'a 40'a. Zaten Yunus Baba Tahir etkilenmişti bir etki yavuşlar. Yunus منویه که در صوتنا. یعنی هم از بارم مدرسه جی خواندیه. جا که فیصل کی جی تاثیر گرتیه. مثلا که فرزنده گوته کو یونس امره جی تاثیر گرتیه. ام دبینی کو مولانا دیسا کذا
تسيرا ودا تسيرا ودا هي بني عمر هيام مثلا بشاويه شيل دويه زوارم بشتويه بشتويه بني فقي طيران ملاي جزري احمد خاني او حمج كوموت وقت مو تام شبكه او حمجي ابن عربي او حمجي بن اتكيا بابا طاهر دا مو زانك ومانه çünkü eğer müsaade ve خبردانیامه بد از دوام کیم سه قسم تصوف بابا طاهر موت بيننا هالبستي وده يك مو زانتي اهل وحدات وجوديه كو وحدات وجود شو تصوفيه جي بله وحدات وجود زعف ابن عربي لا تزان ابن عربي تزاني لبالي ابن عربي سال 1200 شلاندا وفات کیه بابا طاهر ام بيجي 1055 يعني ما بين واندا 150 سال هي بابا طاهر ده بيشيه ابن عربي جي اصل نابيجي وحدة وجود ابايه نابي وحدة وجود ابن عربي جي بحثناك معناوته بيجي اصل ديرو كان دا يك اول بحث وحدة وجود كيري طلبه ابن عربي سعادة القونويه بابا طاهر بحث وحدة وجود اتكتن ووحدة وجود موزانك وأتكيا وسا مولانا جهة سا ابن عربي جهة سا أحمد خان جهة حمجي شو بحثه وحدة وجود كان يا دي كلمات القصر هي كتابه لويدا وقت مو تماشات كت مو زانتك و متصوفة كي محققة علم شيا معرفة شيا طريقات شيا تصوف شيا بحثوانتك أوان بيك تينتن فدا مو زانتك و علاقة وقال يا رساني أنا وأودي شينا مصادة هبه مثل أبي شيء بيجمع جال مصادة وهبه هنا ظنك و عادي بين مسافر هيا يزيد يخاف بيبادي كرن حجي بكتاش ولي هيا علوي يخاف بيبادي كرن لولا أم ظنك و حجي بكتاش ولي أهل السنة مقالاته وهي كتاب عيني أهل السنة ليس أم ظني عادي بين مسافر سر حقيقة أهل السنة كتابه وعقيدة أهل السنة هي موجودة أويدا لتخواندن لبالي بشتي هنقاف سر حشكنا و مثلا يزيدي عادي بن مسافر بقات حابين علوي حاجي بكتاشي وليدي كيرن تخمينا من زانام از كسينا بيجم قاطينا بيجم اما تخمينا خو است بيجم او يارساني اهل حق جي هاني مرفكي مازن بابا طاهر او جي دبيكو ملي خو بكيش على قوا هجي من ام صحبت خو دوام بكن طبي بيشتي في كيجا في مرف حوقاس تأثيرك كمازن بيجي وحدات وجود التصوف وبرهمين بفيرانجيك ودرخصن هولي بيشتي بابا طاهر وكو جلكس جي تأثير قرتن البت بنجها كوية خرط هي يعني بنجها كوية ام بيجن سربورية كوية يا مدرسة البت وهبة يا جي ام بيجن پرورده خود و حقیقتا دو بآوه که برفرا کرده که تأثیر گله کسان کرده می بحثوان یکان بکن بیزنوه همه هنک بسا نواروکا که همه بدنه همه برای خوب بدن زکاکو کولانان لگل و مجاره ما جگل پرسی ما گوگلو بابا طاهر اوریان کیه و نویناس دکن بر همین ویچنه کسی که چوایه حنا گل وقت بجن جاره که من بهیستن ناوه بابا طاهر اوریان هناك شاش ومتالمان هناك حقيقة برسمين خوش دان مشغل برسيدا ايرو ما بعصا بابا طاهر كر بابا طاهر اوریان چی کسه تا ناسیت نوی بهستیه وقتی که ملی ایرانی به هاتیه دنیای انسانه که باش بیه ذاتش زانیه هل بسته یعنی عشتش شایرون زب عالم آنجی خوانه عالم زب اگر که نه اتکلمیش بیه یا نه از بوه زانمه باشکر نزانمه بله نوی وسه کیه بابا طاهر اوریان در باجار حمدان هاتیه دنیای هل بسته و هیه شاعر اوسط زنم اوریان کیه تا چنوی بهست بیسته نه نه بیسته بابا طاهر اوریان والله bütün da sahneki atazeste fahmt ki بابا طاهر اوریان تا چنوی وسه کی بی کیه چی کسه والله ناصر سرچه ارسل تومن ابن جای مردینا شویتی سمدا گرت که قال رفع
سر مخلام الشيوان الشيبس كبجنازر عبد ميقولي يا ناغي عجمي ترزي تحاكمي تاخما جودراني سدف سنگو بر خلقا تيلي دلال وسانه لوتا دمسه هيزانه كاكلي گوزانه برنجي لولا خانه خلمي تيرانه سوه دورت يولي كشمشي الجوازي چرزي ايوه رواني مرف گرده نوا گوشه به دستمال با و قلچه به دیوانی شبکه به شب لیلت و قدر شبکه پرخیله فراها بکه فتره ماه رمضان هیله طاهر Baba Tahir Uryan. دنگ بیش Ne? Dengbej ne? می yabancı ne mi biz diye mi ne dikte derev işe zamanı ne Baba Tahir Uryan. baba Türkiye Baba Tahir Uryan. Kaçın olsak gibi? no Vallahi baba Tahir Uryan etaze legöder bu me. Ne Allah baba Tahir uğrayanmaz nakim. Baba Tahir alimi mazın bir ser İslamiyete kilomun habin hadisi habin yoz dikran alimi zahmazın bir bajara İran'ı Xuda Teala rahme khale bin inşallah alimi mazın bir Riyan İran'da Hemedan bajar Hemedan'da hak dünyaya peşa merhayyam 150 sal peşa Yunus Emre o dakikaten 200 sal peşa hak dünyaya Rubay peşa yaskeriye Baba Tahir Riyan Mantıkı özak çok hoşlanmadı. Her beşer delal her duçave min kasratena nav duçave min cihetiyentena. Böyle baba Tahir Üryan nasıl Ez Baba Tahir Üryan naz nakim. baba Tahir Üryan şaireki Kurdabım Baba Tahir Uryan şair ve edebiyatçı ki Kurdaya. Baba Tahir Üryan filozofki şair o Kurda. filozof o yazaraki Kürde yani Baba Tahir Üryan İraniye İraniye Kurde İraniye şair ki gelek şiir yaz kırna bu evi naskin. از ناسكم شاعر إيراننا Valla gelik nas nakin şairek İraniye yani şair kulkası yani mina naskin. Baba Tahir Üryan şair ki İranê bû eslê xwe Kurd bû yani şiirî wî hinim bi Kurdî bûn hinim bi Farsî bûn yaz agûna kat bê o ezbere kirin em gelek şîrat xwînî welam hema nikarin ezbere bikin şiirî manelî bûn û şiirî wî xweş bûn Baba Tahir Üryan namwîna nebîstiye. Baba Üryan helbestwanekî İraniye gelekî meşhur bû nav û denga. valla xeberemet heqî denîne mînas nakim Gwaz nas dikim helbestvaneke ya Îranê ya ew jî kurmancike helbestvanek ji bo gelê kurmanca helbestvanek mezin e. Beni tamaşavanın heja mujara me baba Tahir Üryan'e mejger jî pirsik û kesên wî nas dikirin hebûn helbestên wî jî nas dikirin hebûn ca ji vê de qevirma meziyetir ser wek bêjin berhemên wî şexsiyeta wî me behs kir tasawufiya wî da ciyekî çawa digire li gel tasawufiyê tabii bingeha wî jî ez merak dikim beka bingeha wî çi ye kek feysa cev ez کو دناو وتره دا هنک پرسن تماشاوانا جی هاتن از لگل مجار از وان پرسا جی جمیوانی خواب بکم جا مگو البت بنگهک لازمه کو مرف تصوفیه مرف هلبستا بنفسینه دناو وتره دا مگو گلو جیاته گوتن کو فیلسوف بزام حقیقتا مرف کارجرا بجه فیلسوفه که oca çafkaniye ve çine yani çafkaniye niyen baba Tahir Üryan çine jiki tesir girtiye peşavi ki hebune elbet ve mervani yakan jizanı ve da ku merv zedetir zalal bike kalemavi. Bele. Jiboy çafkaniye baba Tahir em zanibin gere em ciye gojte de jiyaye u duye devra gote de jiyaye em ve nasb. Başsın zanibin. Ciye gojiyaye Hemedanı. Hemedan ciye ki usayeli İran'ı go em irod bin aha İran'ı de ciye ki usaye go hicret u muhacerat u derbasiya insana de harbada go mecbur duman koçberd bun jur derbast bun lüede bicid bun
و gelek çunu hatin dur de çed. Mesela Çin'i vakta gol hunat xıstin, filtrkat xıstin dura derbas mı? Vakta gol galayı çed bu duvara da hem de Orta Asya'da kıtlık çebuye. Galayı çebuye, dema galayı ev insan dise dura jur hatine düveri derbas mı? Hemedan, Kazvin, İsfahan, Horasan, ciki usayego tamamı milletal verine. Ev yek. Yani Huni, Çini, Orta Asya'yı, Arabi, Kürdi, ekseri ve Kürdi ve Türkiye, Oğuzid beşine vana ki enga Türkiye ve gatine bun Oğuzi hebun, Huni hebun, ev insan durdur. Ev yek. Mılataki tevli heve. Ve çaxe pırçandiye, o pır zamaniye jî. Beli, pır zamaniye jî. Ev yek. Ya dua jî pirdini jî tede heye. Tesira cuhuya uya fıllaha kem buya. Beli hebuna. Mesela Buhara nave Buhara ju Hara te Buhara kilisek dereke evki dereke fıllaha ya cuhuya ya pardon ne ya fıllaha ya fıllaha müşaşkir rastkim. Cuhuti hindike fıllahti hindike fakat zerduşi heye. Yek ya dici Budizmi heye guan vegan bir heykeli ve nakenen bir putitiye. Fakat düve devrede Budizm yani Buditi ilmeki ilahi buya. Vekevega putevina ki çene buya. Bayra galet buya. Zerduşi الجور هناك روايته Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne gotiye şöyle ki münaha binin. Fakat 1924 peygamber 1924 peygamber gohatibin dibego zerduşi u budaji be emri Xwedê hatibin ji insanların dura dinê Xwedê Teala ji insanların. Ama em bi qat'iyetê em nikarim bêjin. Ev bîr û baweriyê bi Xwedayî li wan re zêde ne. û di heqê wa de em dibê helbest hene. Helbestê wa jî hene. Nivîsîn berî zayînê bi 3000 sala en yê Kurt. Hatiye nivîsîn hatiye çêkirin. Hatiye nivîsîn çêdin. Fakat li vê hêlê nivîsîn tinene tev bi gotina. Bi devkiye bi gotina ji milet rivayet kirin. Lawej hene. Lawej gotinê li ser ilahiyan e. İlahiye ser Xweda û zanê xwe gotina ser cennet û cehennemê gotina. Ew hene. Yani ev tiştê hene ki temela Baba Tahir dedin. Yani Baba Tahir atmosfereka wisa da, di hayateka wisa da, di salên wisa da ew jî jiyaye. Can medrese em bahsa medrese mesela Semerkand wê hengê medrese hene ez bawerim li Semerkandê li Buxariyê دوی هیا میده مثلا تشافکانی هنه مثلا ام بجن دوی مدرسه خواندیه لو خواندیه لو tabii هیا yani Baba Tahir leheme danet medrese hema danet khondiye sala 632 da İran 26 da İran hatiye fetih kirin 632 da leheme danet medrese çi buna 6 saat beri yena ki payona kira medrese İslami de heme danet Buhara'da de İsfahan'da de Kazvin'de hatine avakirin bu ehi hene, bu ehi kurmancın, ev bu ehi hakime vedine, ev ye Müslüman guhatine vadra, dine İslam'e jivadra anine hadis u Kur'an u ehli beyt gotine ehli beyt adına vada belayıya. Ev insan tev koç eber Müslüman buna ketine dine İslam'e. Eğitime vajı medrese de yani medrese bu evet. Mesela hem de Baba Tahir'e uriyan, gotine uriyan jkuti. Hem de vebinirin gotine uriyan Baba Tahir vakta gozaro ki henu çi medrese ehli medrese de be ejwarat be kazi çay ilmhin bibim. Hocam vat işte got az ama serb qavzim. De çay azhin bim ya goteri ve gab kevina ve havze tariq ulatin avj cemdiye. Ere avj cemdiye bir şey lehmedane isare. بي قلت بك في حاوزي وقتي ذاك بداك تي ببي عالم علم تي ولو قزنش بكي او جربنا بي قيبرا باورت كي صافر باقش حقيقه لحياتي مري وقتها قلت نري يعني تشتي دنيوي بيرا تنيه تماما حلاقيوي وفكريوي ودشنجاوي حياتاوي روحانيه يعني الدنيا ومنفعات تشتي ولو بيرا شويه كتبي اوريان كلمه شي اذا بتشي خطخي حاوس حتى شفق ولو تي بيرا قلتي طبي او ويناكي بحناكي جيرد بجن لكن او كتنا حاوزو دركتنا ويناك تسرعي تسيرك مغزندك وعزمك مغزند دي جبو يقول علمي ناسبك دبي قوتنا خود جي بايرا فيتش قوتنا كان مشهور جدا زعف مشهوره في قوتنا باي ويناك رجي ابو الوفا جي بيجي ديسا باي ويناك راتي دني
دبي از نيف كردي بوم بشف نيف كردي بوم برو از بوما عرب يعني بيقو كتبي عبيات ها دريه علمي دبي دمك في ناس كرنا علمي بتعدوي زورايا علم تخويني علم بيقو خوند خدا و پیغمبري خو حقيقه ناس كر اد الدنيا البرشعبيون ضاد بي قيمتها جلا كنجا مقام مفكيا نانيني لوما اورينتي جي بيفتكن يعني هند بشويه فقط اصلا هناك وكا براكو وهبو الباطماني طبيعي هناك قياس لكن جلا هناك كنجا هناك قطاي بنقه ندا جلا ما جلني منهب فقط من قه ندا عين هكذا بابا اوريان جورتي يعني جلي كنجي خو قه نادي زاف قدر نادي وناكي لو ما جلم يقطاي بن اوكي بن سرويناكي بابا اورينتي جيرتي بلا قبليت كن سي چار او كي دجه هنا معلومه يك جوان تباسكر او كتنا ويا افيه مثلا د تصوفاوی دا د نيريناوی دا د جياناوی دا بخصوص كو ام باسا هلبستنوی دا دکن به آویا پاخجیه با آویا کو جلو کنجو فلان به هر تشی خود درخه حسین ذکر رب العالمین دبش بروی آوای جد بجن کو لقب کی وی آوای به اوریان جی پیودانینه حتی باسا آریانت کن جو آریانج بجاتی او جی تبی او که کاندکه وقت بجن لزيادتر ما جوفان هردو تشتم بله نه یا از حقیقی گویگا تگوت الگور قناعت من الگور فهم کرنا من یا آریانه گود به شعیری وقتا گوند میزن شو قناعی اصل حقیقی شعیری نه بیتی نه چاری نه دما امل ناوروکا ود میزنن لفي تشتي قوتي دنا میزنن اف اورينتيا ويناكي اريانتيا ويناكي از زيدت بينم هم اورينتيا جو قيمتنا هذا الدنيا مالي جلي وكنجي قتينا وهمي ياوي جو مثلا شيري ويدا دايبت بهالبستوي ده سراقت بشف نالين زارزارا ويا البرخودا نزوجي شو زواج بس زواجها بيناك بالدفاجي تخي بشف سراقت وقتي خوا بفيقانو غازنا ربيع عالمي وبجري وبإبادتها دربست. بله. طبعا دما کو مرف باسا بابا طاهر دو که هلبستین وین کو مثلا بفارسی هنه زبار میجم مثلا خلاف راس بکه بلوری هنه بکردی امش خب لوری هر کردیه بعربی جی از باور ما و چخه ما باسا مدرسه ان کریا و چخه متکارم بیجی کو دزاروکتیا خدا یا جی به اتفاقیتیا خدا زمان کرمان جام بیجن و هنگه سه چهار زمانه جی زانبیه بر همه مرف زیادتر منیره کیجا دولمنده یعنی لوری دولمنده ام بجن فارسی دولمند زیادتر مثلا او کیوی یا جی ام بجن عربی زیادتره ام و مقایسه لگل او کی بکن یعنی نلگل هجمارا زیاده بونه لگل و وزن و نوستاندنه و حرکباری ام اموسا مقایسه کی بکن بابا طاهر لهجه لوری اسکریه طبعا عربي هي مثلا كلمة القصار هي بحث تصوفي ديكات أو عربية اللي بالها البستين أغلبي لورية إيراني تماشاوانا كما برسكر بو ما بين دواغوت إيراني شافكاني حقي ودا يعني قايناغي حقي ودا هنا تبيجي إيران بابا طهير ذاتهم بخواد يرن إيراني تبيجن لهجه لوری لهجه کی فارسیه بله اوسا قبول çünkü edebiyata İrani ser baba tahir sakine لوی devam tüketişe dom tüketişe sebwe bejni ev luri lehçe farisiye eğer ku ne bejin lehçe farisiye hangab edebiyata on kefte taluke yani beli seb libeli ya rast eve vakti bu tamaşa tiket eva çiye luriye ku şeref xaji şeref namaxada وقتی بحثا لهجه کردی تکت بهشتی لور کلهور کرمانج گوران بحثا وان تکت لوریه لبنی چند ماموستا بحث کردی مدرسه جی خواندیه مدرسه دا متبید از هانی بحثا تصوفیه و بکم ماموستا tam devirda mesaj katiye me bahsa lori kir و mesele که tam ve mesele mesaj vaat jmara به انگلیسی نسان دیگه کسی کی کج ایرانه mesaj شان دیگه جمارا ناوی ویجی خراسان ناوی یعنی خراسان ناوی خراسان و اصفهان گوتیه که کو سچ گوتیه مرحبا جوارا جترته کردی راسلاو کم
و دبیجن لوری لهچه یا کردیه چافکانی و چنه گوتیه بجم تا آنها تباس کریا شرف خانه بیتیسی بله مثلا 1570 از بارم رساندیه و اویه بله يعني دور ده مثلا باسا كي كريت جاد في اشترى انجليزي بيج ما كنتش مفهم كي كنت كرمانجي تفهم كنا بجواب اشترى بو اگر کو گوی خود بدت ما کردی دمک سوخت به زانی چند گویی مثلا اوجی توافقی که خوش شوی بو مثلا چاوکانی کی ما شرف خانه یجی فارسی جو هجی تبیجن یا هندی لیکونر تبیجن یا راستی بیجنی لهچه لوریه شبه پیرکیه شبه küpriyekiye mabeyna Farisiye Kurdiye. Bele. O geçiş dönemi bejin ya Türkiye. Bejin şibه ve her xudi zanili beli tahminamı, avamı, kanaatımı kuya Şeref Xan jubsatı bejit. Kirmanciye seveci qavi ihtilaf gereke Çin'e. Çin'e bele. Yani Faris bejin yemeye az barım çavkaniye Türkajı seçar havada evcid gotun evcid Türkiye. Yani vak bejin Azeri buya avayet bine. امجد بيجن او كرد يعني في مازن ام في بيش خوشم بله مش اگر مسابقن لگا كورمانجي ام بي كورمانجو كل خور لورو غور سورانجيت كيفنا نوانا كي انا غوراني لوري وهورمي دبيجن اف لاني منطقه زمان هاتنا حوله لوريجي كورمانج بي او كابينا كي تملي كلمه وينا كي جمله وينا كي الجورا كردية فقط فارس دبي يامي جالي ما هاتيه استغمين دكم اف حلاف في دوري قوميتيه شا مثلا التركي ام دبيجن زازاكي هناك تخوازن جو زازاكي كورمانجي قط بكن بزازاكي نه كورمانجيه كورمانجكي نه كرديه زازاكي ايريه فارسي ve ياجب تركي ve لويدجي الايرانيجي جبوجو قوتا كردية كيم بكن و فارسا و بالي زمان و غري بدن دخوازن جو لوريا جي فارسا بحسبينن دقنا او جي كرمان جا قطبن لغورا تاريخا ايرو دونما ايرو مليتي قوميتي وابشكي جفدي بقوات بكن شخورا بكنا بيش استغمين كن سببي او يعني وقتا كي مثلا تشاو تركيا بكو كرمانجي كردي قد خبو نحتا قبول كرنه تشاو بي اوي مو منطقة أو كجي الفارسيين الرجالية ما بحثا فيه كي كرجال هكا أو كهبة برابر سفك جاج ديساج جامرة خراسان رابع كل لوري كرمانجي منها مش من نوتة خدا مليرن تكو لوري وكرمانجي شخص نزيكي هفدونه برجع أوجي فرقيته وتماشوان ما بيجن بركة لوري جا لهجة كردية أم فارسية دبجت هل بس تا بابا طاهرة دلم زار وهزينة چون نه نالم وجودم آتشینه چون نه نالم به مو واچن که چون چن نالی چون مرگم در کمینه چون نه نالم اف لوریاوی بو اورجینالاوی yani جا کرمانجیاوی از فرگراوی از بکم دلم جارو خمگین چاوان نه نالم هبونم آگرین چاوان نه نالم دبجنه من چاوان و چان دنالی کو مرگم دکمین چوان نعلم اما هما دياريدي قالك مو ابي بيج حقي وان نحقيه وان اولياء ما ظنك بله نجاتي يعني اختلق ما بين بابا طاهر مولانا احمد خاني ملاي جزيره مينه بني يجي كرنج يعني او از امينم كو احمد خاني ترك بوا كو ديسانا كردان دا او زماني كردي وسازاني با لبلي بخوا ترك بوا تديسا قبا واي مخابن اب عزمان شيرين ودلال وش ما بيكس تديسا قبا çünkü او سر ارقان سر نجادينا نجام پرست يعني ارشي نينن او اهل خدينا بوان عرب وعجم وترك حما يكن ذاتا فكره اسلاميه جيامه حميان الحمد لله ابايا ها لبني يكون نجاديه بشيتك يعني بشي قوميتيه يعني dedi evi baba Tahir Kürde ya di beji Farize yek beji Mevlana mesela bu Mevlana jiyavti bejin İrani bejin Faris'e Türkiye bejin Türkiye hende belki mele dibeti ben bel yani ya lazım hakiye bejin ne hakiye ki amcumat ki kısa Müslüman ki sen az mesele ki de bejim Kürte gotun ev Brahim'e gotiye de belori kurmancıya yaci Farisiye az ve persej metevabkım كردي وفارسي وعربي وعجمي أفجكويا
هەگەر ئەم ژە ئادەم بن و ئادەم و هەوا بن و ئینسان تەف ژە ئادەم و هەوا هاتبن ناخوا کوردی و ترکی و عەجەمی و فارسی و ئەv زمانê dî tev ev ji ku hatine ne ji adem û hewane ne ji hev çêbûne madem ji hev çêbûne ev êşameyê ser dilê me çi ye ساعت خوش هجام شخو کو بالصدام مساج هات درباره وی که شاش بمانا کو گله کس چافکانی کردی جج مرا شاندن انا گوتنا لوری هر کردیه ما وک ام وی نقطه yani وی گنگشی ام دوردا نقطه يمكن يعني ام devam ki dışarıda kaldı. ام yani وی گنگشی ام نه وکش bu zalal کرنه yani her ki çit kabul ke cüda ele çafkani hani ca am درباره تصوف اجبر کو دمه مجد وقت مجد هندك تبه ما جو عربي زانه هل بس يوي عربي هنا نص هجام كتابه كلمات القصار هي عربيه بحث تصوفي تكي بحث تصوفي تكي زيادة انما مثلا مرف هل بس يوين ام بيجن لوريد مرف تماشات كي يعني مجار شيء تصوف يعني مجارن مثلا ين روجانه جدانيه جاب خو برخويا دا يعني ودمي بلكي برشي بكين خباتي ماستري بله از يبرس كما جايمن علي كاري من عبد الكريم شلنك يعني اسيستاني من عبد الكريم شلنك سيتخبت ان شاء الله او daha بيت او كيرن دكبت ميداني بله و çeperskir açmamlıydı mı eve bir kilo. Hocam mesela mesele de nerine afka gelip. Mesela ve o kam خبطة مصر ده. جبركو خبطة سر بابا طاهر وريان. خلاص دبيان برخلاص بني. Ha. Şimdi vedemi hatiye berxlas bini. Bele. Em hayata ve ava ve jiyana ve xlas ev qismeke. Bele. Qisma dudiye vedemi Abdülkerim Şerenk sertxabte. İnşallah tahmin amak ve hatta şeşhaf mehidi helbestin ve da kelimet-i kısari da özellikle fikri ve tasavvufi kaçı gudiye ev dekemne meydan inşallah damada çapgirin tamaşavani me heyecan inşallah. Hocam müsaade ediniz ve meseleyi de ezbejim yani helbestevi goçarine meditine destemedene. Liservatevam li kolin kiriye mijar ila aşka xodaya. تصوف يعني تصوف başka titiştine binirin ez çend hebajwara bejim ez go be khanu be mana ezm ez ego berakse zamana ezm ez ego şevan tev binalin dike roş ego rojevi vek şevana ezm ez nizanim ki ez tazi u uryan kirme ez go celladım ki ez becan kirme خنجر که بدن از سینگ بچرینم ببینم گو عشقی چی بجان کریه وره جانا من توی تو وره سلطانا من توی تو بخوزانه گو جبلت نزانم وره ایمانا من توی تو yani helbestevi tev ser aşka xodaya هجام از پرسێکی پرسم چافکانی me ku em dibêjin mesela van helbesên wî yani destxetên wî ya jî orijinalên wî di destê me de hene çi ez babêjim mesela tiştê ku hatine xebatî ve hatine kirin eserî qeynaqî wî ya ewil xojêm jî mamosteyim jî got el kelimetul el qisar dibêjine kelimê Kurd gotinê Kurd ev qaynaqeke hikaye و rivayet de hene. Ya dua الفتوحات الربانية في الإشارة الحمدانية. يعني مثلا في برتوكا كوتاغو ياد عربي دا. بله. أو يا يكمينة مثلا يا بيشية. يعني فاري كتابة جمع كرنا فوجم. يعني نب كتابي كتنا ناف إنسانا. ناف إنسانا ده. بلا بولات كم. يقول ده أنا هفجي زي قال في بيجن أفجي بلينا أمي بيجن. أفياد دوا الفتوحات الربانية في الإشارة الحمدانية. يعني الدحقية إشارتها مدني غير رباني. الشرح بلا كوتاغو. أري. أف جزنا قوتن. اشتغالنا. و 368 بيتي بابا طاهري أوريان الإيران الطهراني هاتنا تشابكرن. أجنباق للسكة. 368 بيت. بيت. ويكجيب فرمانا محمد باشاي قاچاري. جالية باش قولي قرباغي و 175 دو بيتين بابا طاهر. Evji vekego aynı ve sala 1844 da hatiye cemeh kirin dane hevkirin. Yeke diji em bejin 600 dubeyt. 600 dubeyt evi çarine
5 غزل بله و چند شعیرین دین یه بابا طاهر گلشانه محمد قاضی کوره محمد رضای مهجوری ده د سال 1783 ده هاتیه نویسین و دستخط يعني دستخطاق وبدستات ينفسن دا أرشيفا انستوتيا روجلات ناسيا أكاديمية يا زانستي لسانت بطرسبورغ روسيا يدي tam devirda hejem ez ê gotinekê zê pirsekî ji te bikim temaşevanekî me jî mesaj şandiye dibêje Ama tamam bikin yan payra hejem ji xwe çavkaniyê me evana ez bawerim hê dirêje erê mesela destxetê wî dibêje ku destxetê wî li İzmirê kütüphana İzmirê de heye me basa vêke te got Konya'ya da ez ilaqê wê hatime te got 1000 çenda 1444 de kütüphana Konya'yı da ev kitaba wîne ki heye Bəli. Hejem destnivîska Baba Tahir li Konya'yı da arşiva mezelgaha Mevlana Celaleddin Rumi de hatiye ditin. Hatiye ditine. Ev destnivîsti sala 1444 da hatiye nivîsî. Hejem usa gotineka Kurtistan nizîkê daxeka memaye li ser Baba Tahir Öryan mer çi dikare dirêj bike gotineka te û dawî li ser Baba Tahir Öryan Baba Tahir Öryan tabii ez mamostayı tasavvufim ez bu alide tamaşetikem ve heca ku helbesti ve hakiki danın herkes meli xwada tamaşetike هندي مثلا أهل الدنيا بيجي عشقاء دنيوية يه أخروية متصوف بيجي عشقاء إلهية قواتي متمشي مموزين تكت ليلى ومجنون تكت جانجي ما خورتي ما بيجي أبا عشقاء دنيوية اللي بالي موزان كي تصوفية صوفيا كي جلي مازنا هالبستي خو لهجالوري كردي ياسكرية مخابن حقي جيانا ودا قوي ديروكان دا بولتيكان دا çapkaniye megele zidaninin hayata o gele nayta zanin alime ki mazine nijat perest nine ser irqane hande kadar mutka bejitin aval saat xoşejem malata ava dest xoşedet kim gelek ser çava ser serem rahati İnşallah ve xabata ve ya mastere ko xalas jî bibe ez bawerim ew çavkaniyek ji bu Baba Tahir jî çavkaniyeka nû be tiştê nû jî ew ê derkeve muqayesekî jî burada ez bawerim heye İnşallah saeta te xweş ji bu xebatê wê serkeftin dixwazim malata ava bêje ya ve jî xwe razî bir gelek spas Girkê Faysal çî serçavî serserên rahatî Faysal Yaman ku ew nivîskar û her wiha lêkolîner derbarê Baba Tahir Öryan da jî me وقت بيجن أخافتني خوشكر مالتا أفا ساعتها خوش بس سرچام سرسرم راضي. أمدي قلتنا باش بيجن ككيسين بابا طاهر وريان أهل خدايا وهر نبيسيني ويناك جبوي خدا وأشخاص خدا. ساعت خوش. دست خوشي وقت كمالا وأفا مالا وقت ما شوانا جي أفا بكو حتى في ساعته والبرك راي ترتا كرديه بو والمتا ما شكر صبي ساعات النهار ده مدي سال قال هفدوبن هياوي هنجي بينا خير خوشيه ده. فاتري وين.